Komisi benta ban lumban lang iki kun samla Karbi ban ra iki jinteli bat ban pertu iki denjat bat ban pynneh pensa iki jikai belah hikai de kilong swa mon swa jong cek ban riu Karbi la ka dei hak riti dustur ka tien ka teli ka riam ka bet rai bat kumtar ter Kam All Meghalaya Karbi Association kelap penlong da Kalumpung Karbi Youth Festival Meghalaya Zone kabaya ka tei Kalumpung sedang nadu ka laiterik risau arjar puar pala penkut hak saudrik risau arjar puar kepala penlong hasnang purdua riboi desek kepadang hap apa nang pok kutensi Ujian sekretari ka AMKA uba abis tokan timung ulai tu uba kacing temu jeng keseng man penlong ya kani ketamasa kedehi nak benta ban terasong ya kikun samla Karbi kibodon hapo kejelam Meghalaya. Constitution yang dari India kalau ai kerpang yagi ki riulung ki badan hagadong sate lam ini nadu ki por ki bamenswa lembaga kredit ke bahan riu ke sit schedule apo ka riti punya jong dari India na kapan lagi hok ki kerpang jilong kerpang ke ni nadu ka riam ka bet ke kecil ke selit Kajinglong kajingin, kabagilong kerpang. Giskaw sarong sipun, ia kani kahok kapama ay kerpang na kapantay jinilang bar. Nadu pagari India kalayo lanjut harus dan katnay spa sa punyo. Tercer miliyo ia giriti peniat hakas dan katnay spa sanho. Pat kiriulung kibaper kibadan hapo uput usam. Jong gadong sate lang ini nilayim nilaylong kaway nakapuwa sa kapuwa. Lalagin paya dikay pendiri khasi kaway kejogi kapakan truk yung kriyam panar boy wan nilong kaway. Khasi hindi magidan ng hapo Meghalaya. Lalagin late sa po Bangladesh kidan sibon kiporok khasi kibasa sa Ladang ini sebuah Asam kiran sibun ki perlu kasih ini besar Asam. Ladang ini pet ki perlu Kyrwoh kiran sibun jat ndriu Kyrwoh ki beran hamne Meghalaya. Kidang don Arsya bani beran hamne ki Kyrwoh kiran Asam. Bat kidang don sibun hargaron hapo Bangladesh. Ki perlu Karbi ki bi ki jongi. Kambun kita hapo Karbi yang long, adi benta di wei distrik hapo Asam, om tunai ke hinyau patli ke distrik, patum juru hapo ke jala ke juni, kapan hadin Islam kat nais pak niyo ku ar bagi layo lagi jong ke jala, hangir bidon di Perlok Karbi jadi. Kajinya deh, kajinya long kawai, kajinya im. Agar riti ke dustur, ke kecil ke selit, ke syamka ke syaman, di riti ke dustur, kirat, syndong, nilai imlang dari manusia.